Thanks everybody. Always good to be back here. وەزارەتە دەرڤەیە ئەمریکا ڕاگەهاند کۆ ڕژیما سووریە لە پشت ئاواکردنا ڕێخستنە ڕادیکال یا بناوێ دەولەتە ئیسلامی لە عێراق و شامێ داعشەیە و ئەو ئالیکار بوو کۆ وێ ڕێخستنێ بەرفرەهی لە پێش خۆدیت. لە سەرڤەیەکێ جیگرێ ڕاوشکاری ئەولەکاریە نەتەوی یێ ئەمریکا بین رۆدز ڕاگەهاند کۆ پشتگیریە ئۆپۆزیسیۆنا سووریە نەتەنێ گرێدایە شەرێ وێ لە دژی ڕێخستنە داعشەیە لێ ئەو شەر لە دژی ڕژیما سووریە ژی دکە. رۆدز هەروەها ئاماژە بوو یەکێ کرد کۆ ڕژیما سووریە لە پشت ئاواکردنا ڕێخستنە تەرۆری یا داعشەیە و تەکەس کرد و گەفا تەرۆرێ نە داعشەیە لێ ڕژیما سووریەیە ji ber wê yekê qeyraneke mirovahî çêkiriye û valahiyek peyda kiriye kodiriya wê re Daeş karî hêza xwe berfireh bike. Herwiha ji aliyekî din ve û piştî kontrolkirina bajarê Muslê û Tekrîtê û hinek navçeyên din yên sinenişîn li Iraqê hat ragihandin koçekdarên Dewleta Îslamî li Iraq û Şamê dest bi firotina petrola Iraqê dikin. Di vê derbarê de Wezîrê Derveyê Fransa Laurence Fabio ragihand koçekdarên Daişê li navçeya Iraqê û Sûriyê yên ku dibin desthilata wê de ne dest bi firotina petrolê bo serokê rejîma Sûriyê Beşar li Esed kirine. Di civîneke çapemeniyê ya New Delhi Wezîrê Derveyê Fransa got bilge li cem me hene koçekdarên grupa binavê Dewleta Îslamî li Iraq û Şamê Daeş petrolê difiroşin rejîma Sûriyê. Wezîrê Derveyê Fransa herwiha got ev yekem care ku grupeke çekdarên terorîst bikaribin destdênên ser welatekî dewlemend yê pir û tije serwet û saman wek Iraqê û destdanîna ser petrola Iraqê ji aliyê Daişê ve dê bandoreke gelekî xirab li rewşa deverê û cîhanê bi giştî bike. Daeş piştî kontrolkirina çend dever û bajarên Sûriyê û Iraqê nexşeya dewleta xwe ragihand û Ebubekir il Bexdadî wekû xelîfeyê dewleta xwe destnîşan kir. Ji bo bername Ark, Alen Hebîb.